Nakapilis kayo ba kahit? Mapantayaw tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wag. Mabit lang, tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasuka ka mag-itayan? Apa isino ka tamang tabado maon? Maday! Jack Cruzonada na ijay. Namin ano, ba't asuka day yan? Hindi ka lamalmalpas ngagsuka. Aldaway! Ay na, umuna kayo, no di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tamidan? Ay na, kas Jaydan. Ha? Sukatampay lang amin, ay. Aw. Di dan sa nagdidigaws? Ay na, kas Jaydan. Ni, adula amin. Di bale, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badog. Ha? Sana maibagay dito'y sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti Paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako mare, taubing latta tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbag ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jak pa'y kat masangon tag sagaysay. Ay, bimakit ka mga agpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumat la atodo pa seksi ka, Mare Maji. Wan tamabutengak ang maisukat, Marilana. Iso asik ka, agpaseksi ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make up dita. Tumaktak. Ken maysa agtalaka kinilakay ko. Nga uray agbalina kon alusyang di nakto isukat. Siyaklaeng ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay andong, si kaman pa'y agin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. At nakatunog ti balay, nag-cutics ka. Apay adapas ka nga tindara. Ay, awan. Hangam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantayin, di mo rin tayo. Di ka pa'y naglama. Imbis agibasit nga anak ta ti kukwam. Tanagatidog dagiti kukunan. Hindi tayo makukum, ti mo madalos ha? Ay na, ibagbagak met nga agkukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitem Unusan, chika ti man kukuk kadakwada. Anyam, ti kasta ka style mo may, bagay. Todo pa siksika. Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida? Ay, di nakman sirmunan akas laubeng si ka andong. Apay ngamin aya, pakibiyaham ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmait, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anus ka kadilakay. Di ka unget nga unget. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada di balay nanang. Apay aya? Adda mo ilagay, am ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Apay aya? Kat no adda da ijay balay damari sinya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din. Tadyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Yung kakitaan dagiti anak mau. Agay ay ayam da kano itipitak. Ay, di balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha maya?
sumak dito'y parlor. Madama ti unat ti buhok ko. Anya, dagita ka ito noon na umaw. Mabaybay ang dagita na maw. Sigan ati mapanmangkita kadakwada. Amo nga da trabaho. Madama pa ila ti pasada. Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingkagiiday, mabitlaan. Ipan mo pa lang ije ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan tuy buhok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo andong, tanag tutungrit da. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan na niya. Nataktakan ka po kadagiti anak kaw. Okay lang andong, nga madama pa'y mati merienda dagiti uping ije kusina. Subliam tulay idan no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur uri apa sa heros ko, di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman na. Alawanan. Awanan yaman na andong. Wow! Ay na! Magusto ak ti kolor to'y buhok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mo ka. Ay na! Ay, di tangarot ti pagdandanagak. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabuti ngak nga isukat nak ti asawak. Iso ajak itulok nga aglusyangar. Ay na, mayat na ita kapanunuta, Maji. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap na da pagbayad ko ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo, ha? Ay na, bayadak mutla ito madamdama. Innaklag singir biir. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. Wan, agsubli ak mutla ito madamdama. Promise. Aguya da kita na mau, Majay. Ingkanto man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta baybay ang ida. Ala, taidagas ko nga rod ijay klinik. Tagpa-sentro ak matlaan. Naglugang kayo ni ti tricycle, tagpaili account. Naagpasada. Sige nga Rod. Mabit lang, tayo nakagpalas. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatay? Wan, umay kamen. Sukatam tabado da kita na mo, ha? Nya, katakas ta alangatan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatusam ida, ha? Sabay nagruro kita sa saka, da? Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga Rod. Amang ano kumaro ti uyak da no madigos da. Di binanyosam ko, ma, ha? Nakapimpintas ka nga inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur sa akin. Sikan ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin ngay't surak. Makapasurun ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito'y nakadisplay dito'y nana. Sige laang balasag ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala balasang ka. Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay bag. Kadigdigos dapay. Ay naon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana. Asikaso kanulangan dagiti anak mi. Ay katuwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti asasikasun na. Di na masangaw dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay iti pitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan sa mo trabaho ni Maji. Ay na, awan ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya,
Ay sus, tila pagdanagak, kat ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam iti kalsada, nana. Ay, win nga road. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apukog, tasya kung timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ida dito'y, aglibas damat apumanaw. Nangalami ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay, katsyak kasapulak da ito'y. Tapno sa anak, alumukmag. Ay, wala. Ay, di magsinak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagiti na mau. Jak mo't nga rod na siputan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano na kamatay? Sikat yadda dito balay? Di mo bantay, dagiti anak ta. Kahit, anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot na pimanaw, dabay bay ang matay. Di mo surutan, wano sa pulay. Ay na, amok ti ayong yang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malakitahan ay. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Ina man kita ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda ka yan. Awa mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagiti ubeng. Napanan kami di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan na pimanaw dagiti ubeng. Sige na tayo naman sa pulan dagiti ubeng. Ay na, nakaturog kan dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ida, tanagluglog da. Nabasbasa ti bado da. Ay, ang yamanak. Ay, naku na napanandan nana. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulat tan numadamdama, andong. Uraya ko na mariing da nana. Alang arod, ang merienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, barok. Naimbag pa'y dayto ako, Marek. Sumiksik silat ta. Nagmayat ti pamagay. Wan kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat, dagiti asawa tayo, mare. Kanayon nak ngamin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbagkan ka, tamasangom dagita, Mare. Ngam siyak ngay, hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsaritan. Basta impinggol ko tabok ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, Mare? Syaklat ta ti love nila kay ko, Mare. Awan ti rumba nga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ay ayatay. Diyak agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan ka nga asawa, kan ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanagan nak ngamin kadagiti ibagbaga ni kumare ta amaji. Unay kiti asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Jay labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas taunay ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay. Sukat man. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusig mo na Uso nga raud. Apay balasang ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti lababbalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mat Ibagbagadan to pay akasla kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita.
Adala nga rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksi ak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo at into na rin. Bantayam ida. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jay balay, andong. Ay, sige na nasin niya. Aglugang kayaw. Day, kaduamat gayam dagito'y duwang nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napang kano nakisumba. Tinasaya at ibatim pay la ida ijay balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kano kasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na, nagbabanglo dagiti anak ko, ana na. Dinigos ko man ida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan da ita. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na balo ah. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwag. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raw, tada papanak. Inakman agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay, aggastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, mataurnungan, dagita kwarta. Sige, kami. Kahit, mangan kayo pa Nyak ka namin nga, di kami naglutaw. Ay, kunang ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kaming taon, hindi balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga nun nag-overtime ang nagpasada. Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, ang mga nun adada ijay balay da zenya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahin, taurayak amaring dagiti ubeng. Sige nga Rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mga kantaon, tamangan no, mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, no, makaturturog kan. Ne. Awan dagiti aga-ama dito indami. Nasapa da nga ta, abimangon. Wino? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay nga ay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, ano. Magkikiang kita. Di nakikita. Wino? Pinarigat nakidira. Dagiti awanan bain? Hoy! Andong! Bakit saka? Anya ti kayo asawan da itoy? Ha? Awanan kayo iti bain? Traidor kayo adwa? Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak. Yan ko! Tibok ko! Tigbatam ni sinya, Majay. Hoy, di kagi si iskandalaw. Agawid tayo di balay, tayo di pagsalitaan tayo. Ibagam ti agpaiso kanyak andong. Hindi ka aglibak. Adda relasyon niyong iti dayjay Why? Aklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta, nadungo ka dagiti anak ta. Anya? Ay, nanay. Awanan ka iti bain? Kasta unay apa nagpaseksi kan pa nagpapintas ko. Tapno din nakla isukat iti sabali. Ngam isukat nakmatlat ta. Saan aday ta kinasiksi, ti sapsapulag, iti may sa babae? No di ka, ti panangasikaso na kada kami nga agama. Ay, sige, kabilang na laan. Ipapas mo, ti mangkabil kanya.
Tamao din daytoy akaadda dito'y balay. Ta pumanaw kami kadagiti anak ta. Ngano kaya mo nga wawiran dagiti anak ta? Ibatek ida. Basta karima di mo baybayan. Ngano di mo maasikaso ida. Nasaysaya at langalak idan iti pudirmi kanizin niya. Anya! Dayjay asin niya ti Piliam. Andong! Wen, ay makawak kanya. Kinasikaso pa'y. Nadungaw. Anya! Ay, sana. Diyak ipalubos, andong. Siyak ti asawam. Iso siyak nga rin ti Piliam. Aha? Siyang ka nga ay ayatunay. Tanang, pangaasiyo. Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong. Tasublan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasensyakan majay. Angam no kayat mau ni Sinya ti kasaritam. Andong, nagapo dito'y balay ni Machi. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter aramiden ta andong. Ah, Kun adda posibilidad na nga agdarum ni Machi, no di tagsina. ha? Lading itak nga maasyanak kadagiti anak mo. Diyak kaya't amadadaal ti pamilya am gapo kanya. Sinya. Iso nga agsinatan andong. Nasakit na ito apangatan ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimag ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit Sinya. Sige apag na. Ta talaga panawang kan na eh. Ha? Anya, apag na. Ala, saanan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay sikat tinagbasol. Ag-sorry aklat ta. Ngaming, amok ana sulisog kalaang andong. Ay ayaten ka. Ang aramidog ti amin akabaulag. Tapno di nakisukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailaw anak. Karik asarin na maulay. Basta tong palam ti karim Asikasum dagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise. Bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akon ti atensyon ko kada kayo nga agaama. Day, rumor ka ka, day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, numaya lapurma ka mapanagaran. Ay, sos. Unay day ta na porma, manak ka. Ay, maday. Sukatam tabadom. Bado tila kay day ta. Nakaislaks kakit din. Saka nagpulo iti sabong-sabungan. Kan nakabalat ka iti sapatos. Saka nagpumada. Anya ngay day ta apostura, manakaw. Kastoy matisigod na pa nagpurpurmak. Kasla di kay pailan na irwam magkanya, nanang. Ay, maday. Pala kayo nakatilangam iti kasta apurmam. Na? Agsukat ka na ka. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam do kasta ti posturam. Awan matern o ken ka. Basta komportabli. Ang iti kastoy alangak, nanang. Sige, mapana ka ang tanay, malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay ngagpurpurma. Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na purmante. Abay ay alapdan nyo. Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvay. No pa nagpurpurma laang, ay sus. Ada yung nga atiwak di kasinsin mo.
Wala tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy tirumbang apurma kaanakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay, wenno panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Naa. Amom nga men, elve, kaanakan. Madismular ti panagbakit ken panaglakay tayo, no pangbagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan no senyor kan sa kagpurma iti pang grade 5 babadaw. Ibagadan to agkabaw kan. Takas la ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na da iti Tagalog kaanakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakit, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwag ababalasang no pinurmaan laang ti pagsasaritaan. Addan ti anak ka. Nay, payakas lanalpay ti abaga masimang pay. Truhail. Awan sa hamot, tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka. Ay, kat sumapul kay ti sabalay. Try and try until you succeed. Kunada nga roon. Ni Elizabeth, ti kaya kong asawaan. Awanin sa balipay. Ni Elizabeth lang. Kahit ko namat nga awan namnamam kan kuana. Anyat ko na aya. Sumapulak ka no, iti sa baling armat. Tagduadwa nga ming kanya. Amangan ka nung luluko lang. Anya, ay sus, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't tatulungan ka. Kuyugan ka ama panagaraw. Anya? Kababay mo, ha? Ang mga no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar, iti bukod ko asaka. Ang mga no adya ma-turn off kanyak. Ay sus, apay ngamin nga ipanunutam tiyang armam. Think positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kan tao. Sa denaw ti balayda, kentaga ano aya day tanga Elizabeth. Ne, Cesar, da kayo mo't kayam. Ay, nanang mo ka day. Why? Iso ti ina? Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-armentoy anak ko, anya. Abalayan to be. Nanang. Ay, Iso ni Elizabeth. Tiar armag. Ha? Ay. Ay, si kagayam ni Elizabeth. Ay, pasensyakan, kabsat. ay, sumrek kayo akabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sus, anay ko, ay, simakit matantingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan, kabsat. Ay, maday, sumron sa manan, ti sakit ti tiyan ko. Ay, stay ito, ngipon ko, kunak kuma. Ay, anay ka, ay, anak ka, umuna akong nga agawid. Ay, nasakit na talaga, tingipon ka, anay. Nanang. Apay nga anak kami suka niyaw. Ada ka din nakabadtripan niyaw. Ha? Di kan agsubli iti ayang dayjay nga Elizabeth. Mangipapain ka. O magdakas ang makitak iti dayta. Ay naanak ka, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay kalukwan day tang ibagbagam. Adudita ti mabalin mo nga armon. Ay, basta, jak kayat ti katawanak nga agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat! Ay na, adda na idanon kanya kadamag. May papan iti inam. Ay, di nakano kayat para ken ka. Ha? Iso nga ibagbaga ka, sumapol ka niti sabali nga armam. Ta sigurado nga ado ti agbalin alapad naklunan ka. Basta si Katyay ayatak. Di ka sarda nga naging nga di na aklunay. Akluna, kadamot pa nagayat ko ken ka. Dagitilaang tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadi aramidin ta. Anya?
Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wang makibibiyang ka data. Ngam amangan no niya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang ka. Tinapatag ka kadwata. Sikat ay ayatak Elizabeth. Oh, mangibaba inday di akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinak dengdenggan. Agad, anyat maramidan yung nga, no isot kayat na antay. Ay mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas mutlakin ni Elizabeth tagbalin amanugang kag. Anyalat sa wundagiti kakabagyan tayon ngay. Dila nagpilpili nga minan iti inaram na kunada Oray kumabot ano baknag. Ante narigat agsao iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw, amang ano nasing mo day dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daim pakanday dyan nga Elizabeth iti anak ko. Ginayuma na siguro. Anya! Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmot itatag parikot hanay. Amang ano, di na kaya ti anak mo at ubi nga aday yung umsika. Di ka madanagan. Amunan, ti may papan ka data. Kati kayat na, agkasarta na pa man a sumangput. Ha? Agpaisaw? Wen, honey. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agungat day chay. Dinalakit di kayat ti panagkalay sata. Di ka madanagan, ta kasaritak to ni Nanang. Nanang, nagkayat kayo maidis ang kaday. Inayat yung day di tatang. Iso maawatan na ko mamit Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat. Tatungkal tao ke makari na mo itikas tay. Awan bibiyang ko kada kayaw. Ay na, Sukir ka. Iso ang makaammo kayaw. Nudenggan na, pagyaman na. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaammo ka. Aramitin nyo ti kay kayatyok. Ay, nahagyaman anak ko Ay, pasensya ka no makiasawa ak manen. Ay, sapay ko matamaawatan nak. ay na, nagsaritaan yun ti maipapan iti day tabanag. Saan ka di Nanang? Awan ti problema ko nakalangaro din. Agrubuat kayo kay di. Mapan tayo di balay ti nobyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Agpaiso anak ko? Uwan na. No kasapulan nga alo kuyak di aramidap. Tapno maawat na kayo nga kas manug. Nanang! Adda kamay! Naimbag nga oras mo kabsat. Kaya't da ka kumaama kasarita. Nanyapay lang ti rumbang apagsasaritaan tayo. Kat nagdan na kayo matan iti anak ko. Naimbag nga orasyon, nana. Siyak ngay, nini ko. Anak tinubya ti anak iyo. May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabulin na Ay, sige. Sumrag kayo. Mala, umunag kayo. Umay kayo. Ay, pasensya kayon iti panagsasaaw. Mala, iti unag ti pagsasaritaan tayo. Jakla impagarup nga adagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang ka. Ay, agyaman na kata naawat yung matlang ni Nanang ko nga agbalin na manugang iyo. Apekit din na saan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak ka. Ay, tingin kayo na. At patyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni Nanang ko iti sidong ti anak mo. Ta ayatan dia ti tunggal mais Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Addaman damagan. Anya nga dia ta? Adda ka din nubya. Ay, awampay mat. Agpada tangaron ta. Ay, gayam. Mabalin ka dahi nga awisan ka inton malaham. Sa dino ngay. EJ Plaza. Inta agpasyar. Inta mang restaurant. Kasyay. Agpagnapagnata. Ay, kat sige pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam. Iso nga ayos lang diata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, Nikaw. Nikaw.
Anya ngay matitipong iti may sa babae. Taapay nga aging gaita kat awan pa'y nubiam. Napili kan sawan. Sa anak nga napili. Napukawan tiganas ko nga makiayan ayat. Ngamin kat namin adungay nga naluklukoak. Anya. Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya. Manutaw-tawon da ngay. Buente. Buente ono, kan di say nuibi. Anya. Ay. Apay no padasong mati bakit, Nico? Bakit? Ay, Anya tiyak mo ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destiny. anya. Ang napili kan sa mga may. Saan nga rod? Saan ka napili? Di uray, bakit basta managayat? Kan di na isuksukat. Anya. Sa anak sa pay nga agsubli di abroad na nang. Ay, katadakan ka dayta, anak ko. Mga sawakit di sa akto agsubli. Na, mga sawa. Apay, adan nubiam. Kat adya Asino ngay? Ang ko na yung may bagayo na nang. Kwa. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak daytoy anak ko. Ang day tayo? Adda ipudnukun ka anak ko. Kat sapay la kumata maawatan na. Kandi ka kumaagong ungot Ang day ta? Makiasawa ak matun iti mabi Ha? Sino pa asawa niya? Ano kasta, adali mo da nubyo yaw? Nabiit kami pa'y anagkin na awatan anak ko. Ha? Apay, asino ay tinubyo yaw? Kwa. Ni Nico nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa unti tao ngay! Di kailan ka din makasapol iti sa bahay. Apay, anini ko pa'y langay. Makiasawa kayo, iti siyumang kao. Katanya ngay nga ron. Kapilitan ay ayatek nga ron, maut. Ay, Agin inay at kamay anak ko. nanang! Kasano day tangay? Nung makiasawa kayo iti anak ni bagat kao, ay, mati yan. Di awagak ton iti tatang, ti siyumang kao. Isuntumot tintakin siyumang kanya. Ay, maday, nagulaw. Kat uray anya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Diyak kayat? Sumapol ka iti sa balay? Saan aninikaw? Oh, naggulaw. Ay dinaklapdan. Nagrabaw ti rason ti saan mo apangayatan kininiko apara kanya. Di saan tanga agbinbinir ngas no day ti problema. Apay, ti kayat mo si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Ha? Unfair mo ti kastangar aramidam Managim bubukod ka, tadi mo kayat nga agragsakak. Ay, nasa nakasta na nang... Ay basta! Makiasawa akin ninikaw, period. Ay, nagadwa pa kinayatam ni Nanang Paymot. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya. Kano ti kinabakat na ti problema? Apay nga dia kayo? Ubing mati na kaasawaan nyo. Iso nga maawatan dia ka di. Diyak ngamin kaya ti makirelasyon iti ubing ngam siya. Ta, ang mga nopal, diyangan diyak tumanan. Amoy mat tinaglablabasak. Wen ngam nanang di asawak ti asawaem. Kasano day tangay? No talaga bakit ti kayat mo nga asawaan sumapol ka dita? Adu dagiti babakit dito lugar tayo? Adu ti balo? Basta sana ni Nanang. Di naksukiran, Nico. Anya? Umayak man, anak ko. Nay, nanang, na kayo magayang. Sumrak kayaw. Agyaman nak. Adda nini ko dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay, anak ko. Kun saan nga imaw awag apulos. Nawanan Nagluwas idi parbangaw. Nagsubli niya brown. Anya, apay nga'y asaan ang nagpakada kanya. Kaila kasarita ni bakakaon.
nakapanunot ti anak ko, nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti pangngadeng na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay iti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya, Ay, pasensya ka na talaga. Ang saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sananang. amok adi nurugam ti anak mo. Tamok adi na kayat aparakan ko na. Apay akasta ka. Inawat ka para iti anak ka. Nga mapay adi nak maawat para iti anak mo. Apay. Kumusta tiri na yaw, nanang? Mayata na nakaw. Nailiw-liwag kung ti pan nakapaay ko kun ayat. Di na sayatan no kasta. Ay, wen. Adan asawa ni Nico, ija brown. Wan nga raw, natamag ko dayta. Ang amawan kanyak day jayan na nakaw. Nakamubo na kaw. Kat pasensya kan no inuy-uyaw ko idi ni Elizabeth. Imbagbagak abakbaketan ama idilikan ka. Ang maawatak itan. Tawan innubingan kan binaketan kan ayat. Tasyak mismo. Nakarigna akmet idi iti ayat iti adayo nga ubingam siya. Iso ang maawatak ko na nakaw. Kat pasensya ka na. Kan uray ni Elizabeth nga asawam. Pakibagam tulakan kwa na apasensya. Ay. Nay, unay meten lay ta sinaay mo sa around. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas na ta electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagado apon ti kayo di ta arubayan. Di ka ngamin agpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Kat sigod mo anangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asyak manan ti pagpupunutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan idi. Linastugan na sasawam mo. Kunamat ngamin idi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukot nakajakpat akon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mo, tiawag da ka na kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam, idi nasikugan na kon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan sa around. Amok manin, titurungan na ito asaritaan. Mapan manin, iti asawa ni Alma agayim mo, amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mo. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iji pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, mare. Apay, naggapuam. Nagpalingki kan samat, Nagapuak man ijay ili, mare. Napan ko inala tay pau iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Ta isumat di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, uwan, mare. Han nga bali, taagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no, ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, mare. Kayat nakano tagisuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na, kasdi laang akurso ti alaan na. Adagayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, mare. Mala, panawan ka pa'y mare, tane. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, mare.
Ay, una yun day dyan nga Mari Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab halimatan. Apalam manin ako nak bakit? Ano ko nga apalan, ti kas dyan nga tao. Kunamlamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan a ije bangkag, imbagak asumaruno aklatan. Alang nga ta, ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat tangarudan tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito eh. Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka ah. Nagadula ka ta pambarmon ay ah. Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga na banugak tani. Nagwatiwat tu mga minti biyahe manipo di jay syudan. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanom ijay silid mo. Tapno makainanaka na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea? Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga? Marigrigata na nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Ore siyak nga rod. Ninanang tumat ngamin tinang pili iti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaat. Ore siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbagman ta ng karwar ka. Di da kabiro ka ni Jibalayo? Saan? Ta nagpakada ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kung nanitatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball. Awam mat awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga akas ti langak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Jamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, liklikan pa lang ti makiam-am mo kadagiti baba eh. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea, anak ko. Ala, ingkagpaluson, tamangantan. Nanganak kon itirwar nanang. Nabsuga kon. Aywan, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan, amang ano armon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga minti pinili yu akursok. Mano atawan pa'y ti urayan. Ay na, saan ama pupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ama kinubnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-iskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-iskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin? Tagibasitan na matan ti daduma nga kurso. Gaputa medicine at alalan dyan anak na. Kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dyan anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaus. Tila sasawam mo. Amo maayat tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan anak ta.
is straight to act, tapno hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no, mabagkal mo't jay anak mo ken ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamidak. Nana Conching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para labah. Dato'y ti bayad ko, Nana Conching. Gumatangak man mo't, Nana Conching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak ito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, Nana. At iti 1,000. Ikisayo di tantibayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay, no ado tayo a customer na. Sige nga ro din, Nana. Muto nga ro din data barbarya, tayo libre na kano ni Mari Alma. Malangarod tay 1,000 laeng ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigamak matitikas di nga gatad, tasyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimplata, awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na, sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan iso nakatsyakat awanan. Makagradwar lang dyan nakta. Makalong out anto matlaang. Adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na. Umayak laeng ko mamakiin ni storya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan ka balasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laeng iti kasasaan. Ngamit kitaan nyo mo At damot basit makunkunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapagabrodag to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, Nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kaadwan nga min abulakbol kat lalaki. Beya, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kaya ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kat aglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatan nak. Ano sa kun Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Sika nga rin ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siya, talaga ajakon kaya't ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan ng adi ka nagawawid, anak ko. Nanang, Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagam laang numano ti kasapulam.
Uwan, nanang. Ay nanak ko, siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang aro din, nanang. Ado pa'y ngamin dinaskan nga ramidag. Jack pa'y la makaawin, Nanak ko, agan-anad ka dita, ha? Bye! Nagulbud ka manan ka ni nanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak? Malasin ng tityan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang at ikastoy? Saan na bali? Tawan mo't makaamam mo kadata dito yung nagabangan ta. Madanagan nak, Rico. Jack amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak Ano sampay lang ti agmay-may sa dito boarding house no kasi nga agawid ak. Masapol mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang ano agbalaw da nanang na mabayag sa anak na makaawin. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya, sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ada na si Kugak. Anya, nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpay suti bagbagak nanang. Ada na si Kugak. Anya, no kasta. Inlimit mo, tekadat no biyam. Isa. Bakit? Agparbang ka kuma. Relax ka kumalaay. Di mo ipakpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito itersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka no nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. Di pudnuti ko na, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat, makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnek nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, tanakasikog met gaya man. Ay unay matan Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Namwa kamin nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengem nga minin di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaala na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rudbus-busin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, dinak ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasama. Nanang? Agturpos ka nga uray na kasikog ka, Oo, nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Enrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan to sigug ko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan nak tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimat ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun
Mapanak mo. Si Kangay, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mo't ana na. Beya, apaya masikog ka. Pakawanandak ko mananang. Mangibabain ka. Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan. Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko. Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanya. Oray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka nga rod nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kanukayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka diita. Kat nasakit pa'y latinakam mo kinibeya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabeya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu ah. Naan-anayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nang runakan ka, Marisyaron, nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mataginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Ay, nagmayat yagi na tayo. Awan mo titi abay ko ni Balto. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kasla kayo mo lang kanyang ngamoy oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka manditan nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dita bakit? Kita man oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga aprusan. Makapasuron ka mo't Baldo. Nay, Sara, bigbigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanan intemplaan iti kape. May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo. Bakit? Nakaluto ka din iti kananta? Naglutluto ak lang iti masida. Ay, kat agawa ama, dapay papanak. Apay, sa di naman ay iti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Naa,
Nagsosyal mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na banglo na. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawam, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawanti na yung bag-ita nga agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Ibagpay aja tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya, ay na. Una yan, day alakay mo. Ay, ada kamat baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando. Ta umaya ko dumawat man iti babasit ang manok mo. Nagita ipiyag. Apay kurangan pa lang titarakan mo amanaw. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal. Ta napisti na iti daduma. Ay, kasta na day. Bala, umay ka nga raw. Tayong ka mangala iti kulungan da. Anya man na dagito nga sangput mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawat ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, agora ka. Apa kaslakurang timanok ko. Ay, bakit? Nakita mo ka ni Timay sa atarakan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita. Kurang matay. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtalang na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no addaayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw? Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanya. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kayo mo no kayat na. Ay, owen a friend, no kaya na. Ngam, amangan no, di namanin mapanawan dagitay papat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, owen a friend, padasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. Tamay, inot damot na may busay. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, ta intamaki seminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar na ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Adi Carla, di ka din nakita na iti babasit ang manok ko. Ado nga min ti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga munaw pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Awan, ngam di nakabaalan nga ramidan ti kastaante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga asawa. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Siya nga maaramid ti asawak na ita, nana. Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawa baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awan pay lat balak yu kanila kay maamaadan iti anak.
Ay na, nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaano ni ti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan nagpailo. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadaan iti anak. Wala niya. O sige. Padasig tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganda iti pipinaw. Sige lang, Nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo day taas, Ara. Apay kumbaga dababasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisa. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararaga. Kanayo nakpayamangtad iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay ngagpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan? Birbiro kaklaeng mo, di mangmangig ko nga uni ti manok ije balay na. Ano, nagadukit din ngayong bagbagana. Kasta? Ala, bayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya na Carla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, ken agsasao ag ngagmaymay sa, wan balgaw. Ni bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na abaak. Ala, friend. Apay amang mangan kay ti mangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala, aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigbigat ngagbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Balto lakay. Napinta sa damag. Amam ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka diti kayat mo asindain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun jet tapingar jet manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min jet tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot yung manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nadya lang matiliwliwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangaasim. Ay, apayakas ta tila nga mas mungad baldaw. Ang kalam daw, apay, kas di ka dia talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, di bakit mau? Ngun nga rodang kal. Anya nga di arami daw.
Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, katugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, iti aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itid mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yan kan? Diyak ka bala na partin di patpatgat unay amanok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan numaalisan. Anya? Apay, kaya't mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkol? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na amang parte iti kapipintasan ken patpatgat unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw atarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kurt, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito itarakan ko. Awan ton tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tao eh. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si daan ta dayta? Inton bingatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanan. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mairutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaon si ingungutak atarakan kao. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaan. Ha? Pagpaso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patpatgak ang manok ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di patong atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wine. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakan ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Eh, wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige, sige. Nakpay lang nga rod agid iribridop ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talaga ay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatin no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati to'y putot mo, aramidam mo na kaslamanok lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya ti kasta. No kayat mo, di English na tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sang iti taraok. Kahit mo? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kuana. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agore ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabakan umangag na kayo manong ti among yaw. Di ka ba ni Why? Nakarla? Ha?
Anyat masapul mo, Baldo. Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit yun na kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kadakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kadakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan ang saya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa ngamin. Kastoy nay. Iso naramid ko tikas jay. Mabusurak ngamin. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur na mo ngamin. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawan niyo mo't na nagtitarakan ko. Ay, pasensya kan Balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti taraken mo at tinakaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun tupay. Idarum kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaruba. Isumot gayam tinangala ka nagtitarakan ko. Pinarti na paikitin at tinaduma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakit. Nagdaersi ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwan bakit? Taraok anak. Agidya ka palang wahin. Taada si kasuan ni Daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Isom ti parchik a pagtanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay, kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwan bakit? Igiddan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Tapat ti manok? Ipapudutan pa iti pagdigos da? Huwan tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat na nga si kasuwan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan na iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Katagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Makatawanan nga gayan ayat talandong. Kaano nga iti planom a panagkalay sata? Apay ador nung ma'am. Anya nga iti kayat mo asawan? Naggudwata amin na magastos, Ti planaok, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay ngagkasarta. Aggudwata manan iti magastos, Ay, di mo mat ngamin ibagbaga akas ta ti planom. Kano di ka magdamdaman? Marigata na ka nga agurno. No dituyak lang Pilipinas nga agtrabaho. Saan mat nga rod adakkel ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masakbayan. Tapno saan ta nga agrigat? Diyak kaya ti maipada kadagiti na asawaan dita nga arig na lawan ipakandan kadagiti naada nga po itirigat ti panagbiyan. Ala, sumuro taklat nga rudan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam lumabalin, diyak kumakayat ti umadayo. Nagkapoy kan? Tadi ka pala nagwang. Wang ko na maon. Kinay, nodakan ton ijay. Agipaw ikakininanang mo iti pagpatakder tayo iti balita. Sana balita, gudwata mo iti gastaws. Sa bagay, mayat matkit ni day ta kapanunutam. No kasta, nagbaliw ti desisyon mo. Wan gayam, jakmat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando.
Apay, anyat plano na aya. Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. Wen may mayat matlang ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isian? Tada share mo iti magastos yu iti balayaw. Iso nga rod mat day ta tinapanunot ko. Iso akinayat kun at isumurot ken ka. Agkuyog tangarudan nga agipag na iti papeles ta. Agabrod gamot gaya ban anak ko. Jakab mo nga gilaklakad kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kanilando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay ngagkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay nukas ka. Da kayon to ti pagpawitak iti kwartaan nanang. Kat da kayon to ti makaammo a makisao kanilando. Kitaan nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu anak ko. Agpakada akon lando, inton rabiin ti flight me. Ay kay, say-sayatan nga ron, Trabaho ti papanamijay. Ang mga manoy suka naktunod da ka jayay. Anya mo day tangay bagbagamon. Isu nga rod anagabroda, tapno makay patakder tay ti balay ta. Nasayata nga ron nukus na. Tayta kumati ka na yun na panunutan, no da kan to jayay. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sabali. Sika nga ron, ti kinatulag ka. Alang nga biro ka manan iti sa bali katulag ka. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabanog ti tao. Kat anusan ta Sana bali tadakkel ti sweldo. No sadi, no laditan ti pangibabaunan dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Kan agkukuyog tayon tumanan nga gawin. Sa bagay mo't kit di Kan, kumusta ngay? Narugyanan an ipatakder ti balayo. Wen kano, rinugyandan. Ay kat nasayat nga rod No makapagkasar kayon kanilan daw. Agsubli ka kadipay dito abroad. Saanan? Umanay mat siguro ti 2 taon ko dito tapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak mo't dito Agawid akton. Kahit anyangay nanang, sanak ba't lang nga nalugi? Kitaan nyo tama nga no sasauran nakmatan nilang daw. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami ang kimatang iti materyales. Kendua kami anak isaw iti karpintero amang trabaho iti balayo. Nasayat mat nga ron no kasta nanang. Agi paw itak pa iti paggatang yo iti baka kun kaldeng. Imbag to lang asang petak. Paadwak to. Tadyak kayatan ti agsubli dito Naikat, adakan ka dayta, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwing tatang. Kahit kano ngay kanaw ti panagawid na may. Intom malpas ti kontrata na Kahit agkalay sa kayong taon. Kaya una tatang. Awan to ti problema may damo balay may. Maya mangagpaisaw ti napanunot jaw. Ti agipatak dari ti balayaw. Siya lang tinagpanunot. Kastaya. Gawa mo tatang. Karumbang lang ang agudwa kami amin itigastaws. Kahit naimbag mamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ngay. Hindi siya tinangasawa iti day dinanang mau. Siya amin tinaggastaws. Agbirok pa'y ka nagiti dadakil na iti sabong Idi day ta Sa nga oso rata sab-usabong itang. Nalpasan ti balay dalando kon Ria abalayan. Ay, wen nga raw, abalayan. Ti isa sang putla ang ni Rhea, ti maururay. Imbag ki di atay manugo ti anak mo nga agod, wada iti amin na magastaws. Wen ta para mutla ang kadakwada dayta. Naimbag ka nilan daw. Tauray saanan nga agabroad, tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, way na balayan. Kaya naimpod ti anak kaw. Saan agasta daw?
Ay, kasta abalayan. Day na kuripot, day dyan nga anak kao. Ay, isugaya nga daurnong na. Abalayan. Excited akon nga gawid, Jubel. Mailiw akon kaninanang kan iti kayan ayat ko. Uray sakmut Ay, kailiw kon ti pamilyak. Sana kung nga agsublay. Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray syakmat. Ay, makainanatamat langan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Wen nga rod Anya ngay, magustuhan mo iladhata balay ta. Ay, wen nagbanugan ta day tabalay. Iso ang magustok nga ron. Ay, kasano ngay? Tulagan ta ti kasartan. Wen uray simple lang akasar. Ta saan tan nga gastos iti dakkel. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Ken dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rudan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo anak. Sa pala kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Kat sapay kumata saan kayo nga agap-apa. No adda saan nyo apag kinaawatan, pagtungtungan nyo itinasayaa. Saan kayo nga agsinsinong ba? Wananang. Katagyaman kami Congratulations, friend! Oh! Imbag man ta nakaumay ka, Jubel. Aywan, isugayam ti asawak ni Lando. Ay, Lando. Iso ti kadwak idi abroad. Ay, kastaya? Ay, maragsa ka nakamakamamukang ka, Jubail. Ay, kasta akmot Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na, nakaragragsak ti umuna arabiita kasagasawa. Uray syakmat, Lando. Nagmayat gayam tirik na ti adabukod na pagtaengan. Wina, nang rona ka, agpadaan nagrigatan ta dahi ti abalay. Sapay la kumaa, tawan agbalin aparikot ta kasagasawa. No saan ka nga garambit iti parikot ta, awan ati agbalin na parikap. Uray si kamat Nawadwad mo basi tinapasadak ita Ado nga ti pasahiraos, kin nagsasarunot ti arkilak. Ay kat nasayaat manungay mati na pasadaam lakay. Ay, para kanya la dayay na. Ikabil ko pala dito'y money bag kao. Aywan, naibus gaya man ti pang kusina tayo, Lando. Ay kain kanto gumatang abakay. Si kated dawayana. Iso nga sam tagpalingkay. Malatain naman nagsawal. Nang duda kong kahit. Apay nga tangay. Di mat itad kanyak nilan do dagiti masapsapulan na iti ipaspasada na jeep. Siyak mat nga ron ti gasgastos iti amin ang kasapulan dito'y balay. Ay, imbaglakit din tada urnong ko. Kan ado ti taraken ko ababoy, baka, kas kadakalding. Ay na, talaga ako ripot mat ti asawa. Oy, Jobel! Si kamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay aklang mat. Imbag mata na sabat ka. Ay na, awisan ka inton agkalay sa Talaga? Agkasarkan? Wen. Apay, saan ka di anak kapapate? Ay, nakapatakder kayo kadimatan iti balayo? Wen, friend. Kat, nagudwan nyo kadimat ti magastos iti panagkasaryo? Ay saan? Naglaingan nga'y. Iso ti lalaki. Iso amin at aggastos. Kan, adabalay nan, friend. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Siyakat, gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak laang mat-ate ada mabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kit di ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapo ko. Ay, idenden ko pailaang to'y kama.
Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Ne, anya nga iti tigas na nabalkot iti lupot. Kita man, na, alkansya daytoy Ay, lukatakman daytoy. Apay pinakibiyang metel kan siya. Sakla ti mabalin na mga alay ti karga dayjay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanyak akwarta. Siyak mat amin ti aggasgastos. Imbagpaykit di dya asawa ti gayem ko, taiso amin ti aggastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda, gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanyak Sana kasta? Basta mo ilatatakawo mo ti karga ti alkansya. No, adda panunot mo, saanan anaskin nga ibagak. Rumbang lang nga itad mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na nga rudan. Naglalay nga mga imoy. Siyak tagtrabaho, itag ko kang katima gadak. Kadun ta asawa na nga rudan. Nagtrabaho ka mo tapno da kwarta. Hala, yag mo titinakaw mo akarga ti alkansya. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Awang ka babain mo. Urnong ko dayjay. Isublim no kaya mo nasaya ka kanya, nay. Awanan ko naklang arudan. Uragan ano ka, nagastusan. Kano danda ni 100 ki amin dayjay. Nagastos mo amay. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang ka iti baka. Uwan paray. Apay, adlalakom. Huwag ko ma. Ala, umay kunto kitaan paray. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Adda di tarubayan niyaw. Impagugkaw. Anya? Sige. Kitain taman nga ron. Tano ag kinaawatan ta iti presyaw. Gataan nga kaw. Apay ngay nanang, awan matan di may sa abakak. Anya ba ka? Tay kadakalan abakak, nanang. Kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya? Nangyapanan na ngay? Ay, jak mat dinamagan Kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Diyak amo nga inukod na. Ay, kahit mapan mo damagan iti asawam Sa dino tinangyapan iti bakak. Kuna ni nanang nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo ti ropa man ang ilakaw. Kano saan mo nagbambanugan day dya baka? Nakwits ta na. Inalam ti karga ti alkansya. Di mo nagbanugan. Ay na, awan sir-bim nga asawa. Imot ka. Agsinatan. Kaya wala. Tangay si kamit ti mga yat na mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga ro dati nagastos ko iti daytoy abalay. Awang kwarta ka maitagkaw. Anya? Apay tawan na luto amakan. Katagluto ka matay ti kanam. Anya? Manipod ita, agkanya-kanyatan. Awan pinakibyangan nun, landaw. Anya? No saan ka makaanos? Sikat ti pumanaw dito'y balay. Di nak mapapanaw dito'y, tadagastos ko dito'y. Naggudwaan ta ti gastos dito'y. Wala. No ko na mga awang pinakibyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo anak ya asawa. Imbaglakit din Tasana kasta tinaki asawaak. Saan na abibyangan ti sweldok. Isu amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya? Imbag ka pa'y? Siyak nga'y, awan pulos itod na asapul na. Di mo pa'y lasinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di na mat itod tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitid iti nagastos na ijay balayo, tapapanawo mo. Nawang mga kwartak nga itod ko. Dahil tala ang atirigat na, Rhea. Apay nga di ka naglaba. Awang maisukom. Naglaing kan? San ayang agkanya-kanyatan? Laba am tibadom, talaba akmat tibadok. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay katwan total makasarili ka malaang. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro kak iti para lutaw. Para labay iti kawas kao. Yawi ko tuyo na. Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidam takay kayat mo. Imot. Awisan ka kumama pamangan, Aileen. Tapno da magkasango ka mangan. Ay ka, wala manong.
Day talaga, Yam. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay, Manong. Balasan ka pa ay. Kawam mo. Apa ya? Amang ano mabali na nga agaharam kang ka. Amang manod asawam. Andang hindi ka magkinaawatan. Iswa nagsina ka may. Ay, kastaya. Kuwain, intang rob mga anay. Mabibisina ron. Ay, nalabasugak unay. Talaga na imas tiluto na dito'y apanganan. Kanayon ka kadi amangan dito, Manong. Kuwain, manipod din na ilutuan ti asawa. Dito yakon ruwar amang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga kinawatan? Ano, saan nakapayin nga ilutuan? Huwag nga rod ading kaw. Ay, ala. Iyag mo ti bayad ti kinan mo, tagbayad tan. Ha? Anya di ko na, Manong. Kunak, ti bayad ti kinan mo, ta mapana agbayad ay. Na, sika nangawis kanyak ngo may mangan. Itapagbayadan na. Karumbang lang ha, takin na mo nga rod. Apay, sakit ti agbayad ay. Na, no di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka magayam. Ay, makamukang agbayan. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak malang. Imbagam kumakikibigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig kay itilibre. Ha! Aglamin ang matay. Ay, aguri-gura matay. Sa dino ngay tinapanan ni Ria. Ay na, nagriga magayam tag may sa niyam. Sabi, maulawa mo na tumadarag. Ay nasabay lang kumata sumang po ni Rian. Ay. Sa dino naggapuam ngay. Ti boyfriend ko Anya, apa yan da boy primaw? Kat adamat JF mon, saan? Ay, saan ko pa yung may girlfriend ni Aileen? Nga mararmam. Wine. Oh, matlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan, saan ka de? Ay, pangasin. Tapag saritaan da ko may tinasaya at ti amain. Saan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak lando? Ay, kwa, di ka pa yung makiboy-boyfriend ta or nosan ta ti aming kadata. Apay anak kaida ka dita kat imalaldawan. Aguri-gura nga ron. Diyak pa'y nakatumari ti agas. Tamaulaw ka bumangaw. Ang mga numabalin nga igatangan nakitiagas ka. At ti paggatang mau. Ang mga numabalin nga ilutuan nakiti ka nag. At ti paggatang mo na 500. Bagim data suklinan. No kasta ko maakanayon, amang ted ka iti kwarta, di nagmayat landaw. Itatanay baga na ka. Agsarita ta ko may tinasaya, Tria. Nyat pagsaritaan ta, Sinam ko man ti bagbaga maboy primaw. awan boyfriend ko, kung kunaklaang dayjay. Ada nga min na idanon kanyak, nga ada ka no babae, akadwam anakan iti restaurant. Awan day niya babae. Awan lata ti makaartap kang kabakay. Diyak kahit ama pukaw ko ti kaskeng ka. Ay, wen ngam di mo mataramidan ti pagrebeng am kas asawa. Ay, pa, manipot ita. Itad ko amin na magudakaw. Makamu ka na mangibadit o na mangidulain. Basta saan tangagsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, matlando. Kat agyaman ata nakapanunot ka matlaengan.